Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fa'alaika bihi walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqahu wa hiya naflul a'malidh dhahirah ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha fa in wadhabta ala hadha ghashiyatka anwarul ghurub wa fadat alayka ulumul ma'rifah fa 'inda dhalik yuqbilu qalbuka 'ala Allah bikulliyatihi wa yasirul huduru ma'allahi subhanahu wa ta'ala sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan fatasiru tatakallaful hudura ma'al khalqi 'indal hajati ilaih fa'alaika mongkona tepono sapa sira bihi kelawan hudur kelawan ateh si hadir di dalam ateh kala hadir beserta Allah ma'allah serta Allah subhanahu wa ta'ala dalam engki ka dinto bertafakkur dalam ker-meker ka agung na Gusti Allah benih hanya sekedar merepat sing abes tapi ateh juga menghadirkan keagungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa seete ngalen pene nyetrum ka dalam ateh napa se yabes bi merepat kaulaban manjenengan ketika kaulaban manjenengan memandang sesuatu dengan menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ateh kaulaban manjenengan, maka nika adalah ruh atau maksud daripada tafakkur. Maksud daripada tafakkur, ruh daripada tafakkur engki beneka semakin mengagungkan daripada sifat agung Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika mongko netepono sapa sira, maka tetepen keadaan sing ngene keterus, aja sampai lopot. Menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala, kun ma'allah. Besertalah Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat mon mampu. Otak mon tak mampu selalu abareng bi orang si orang si kebareng bi sampeyan ni adalah orang si selalu abareng bi Gusti Allah. Abareng bi Gusti Allah mon mampu, mon tak mampu nyari orang sekadi ma orang ni kesek kebareng sampeyan ni kesek selalu abareng kelaban Gusti Allah. Insyaallah ketampiasan boleh bi sampeyan. Kecipratan menabak pacet tak mampu nyari orang apolong bi orang cak sampai sabi orang sekadi ma orang nikah selalu abareng kelaban Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah selalu menyertai orang bernikah. Walan tasila lan ora bakal tutuk sapa sira ilaihi marang Gusti Allah malam tasluk selagini ora melaku sapa sira ngambah sapa sira melaku tariqahu ing dalane hudur. Kulaban panjenengan tak mampu ben tak mungkin lan tasila sampai bila kaulaban panjenengan tak bakal mampu meraih ridha daripada Gusti Allah, meraih rahmat dari Gusti Allah, artinya depak dekat Gusti Allah dengan tanpa melakukan yakni ajalan ning jalan hudur, tak ajalan ning jalan ateh sebisa menghadirkan Gusti Allah, tak mungkin Pak, mempeh. Orang mun banyak lupa ke Gusti Allah terus ngocak engkau depak ke Gusti Allah, tak mungkin. Banyak lupa, apa boleh banyak maksiat, banyak lupa dekat Gusti Allah. Sehingga berbagi orang kena terputus daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lupa, banyak maksiat,
Woi pun punya maksiat dia ngocak lah siatan. Tahu usah ngocak depan ke pangeran kelaben. Banyak dosa ni kan. Banyak lopah ani kesenyebabaki orang kadin toh peke hubungan kelaben Gusti Allah. Anapa? Hubungan batin ni kawan penting. Sini kawan. Karena saya nilai di Gusti Allah benar betul. Orang asemak ke Gusti Allah ni kebenar kelaban betul. Mon saya nilai betul, dak macam mana semak. Orang semak ke Kanjeng Nabi, mak bisa semak ke Kanjeng Nabi. Cara Kanjeng Nabi pada Madinah betul. Kuli sampean bereneng Pasuruan. Ya tak mungkin terjadi. Maka saya nilai di Gusti Allah benar betul pola semak. Saya nilai bi Gusti Allah kan kaamah hubungan secara batin hadir ate kauluan panjenengan ke Kanjeng Nabi ni kala Pak. Hadir ate kauluan panjenengan bi Gusti Allah ni kala saya bernilai. Bene pola semak Ka'bah berarti orang riak semak ke Gusti Allah. Belum tentu saya semak Ka'bah kadang tak gelem salat. Ngenteng lagi ke salat. Karena hubungan secara batin, kontak secara batin, ta'alluq secara ruhaniyah, batiniyah. Ani ke saya kocak al-hudur ma'allah, orang selalu menghadirkan dalam atina engki panikah keagungna Allah Subhanahu wa taala sehingga aban setiap saat selalu ngelakonin taat ke Gusti Allah setiap saat, jauh daripada maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala karena dalam atina ampun beda pengagungan dekat Allah Subhanahu wa taala. Mon orang senilai saya nilai nega zahir. Apa saya nilai ya dari kulibi sambian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Saungkuna Gusti Allah Subhanahu wa taala tak ningali tidak menilai seorang hamba nilai dari muwannah, nilai dari batinah. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum wa fi riwayatin wa ala niyatikum. Tetapi Gusti Allah Subhanahu wa taala ni kan ngabas seteti pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala qulubikum wa niyatikum, ateh berniat kun panjenengan. Dalam riwayat lain wa a'malikum, amal kun panjenengan seteti pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Mun orang sik nilai gendeng apa? Itis artis manono. Saya selamat. Orang sedang gendeng ya bagian kau bisa kira tak ada lah. Bagian pecar pedir ya, elong letak loncong, obu letak belintek, kolek letak putih. Dua apa sih yang lagi? Saya bos ni kebenar ke Gusti Allah. Oleh karena kadin to hubungan benih secara zahir, tapi hubungan sepaling penting yang kebenikah al-hudur. Berarti tahu sahabat aja Ustaz, tahu sahabat aja ndak masih. Tahu salat Ustaz. Tahu sama baca Quran, si baca Quran isoro tadabbur. Si salat isoro hudur, isoro khusyuk, isoro hudur. Benar berarti ni laki amal zahir terus yang penting ate. Dari kamu ni kesalahan apa? Orang ni tak bisa mencapai dekat Gusti Allah. Mun tak jalan ning jalan hudur. Dak macam orang yang bisa hadir. Kelaban solat bisa hadir, kelaban ngaji bisa hadir, kelaban baca Al-Quran bisa hadir. Lah ni kenyaman thariqah. Ane kenyaman jalan untuk menuju hudur, untuk menuju keridhaan daripada Allah Subhanahu. Apa saya kocak thariqah? Wa hiya utawi thariquhu. Iku naflul a'mali sunai piro-piro amal al-zahirati kang zahir. Oleh ngelakoni kang zahir ma'atakallufil hudur sertani makso ing huduri ati hadir ma'allahi sertani Gusti Allah fiha ing dalem amal. Kula ben panjenengan dalam beramal paksa dalam ati ni supaya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ngadep ke sapa ya. Sehingga orang ni kadang-kadang teka pun asolat atina tak ngegungake ke Gusti Allah tak ngedep. Badan sing ngedep.
Apa tu nak abang ngadep dak barat, apa tu ngadep dak kiblat. Keng ate ngadep ke timur. Dak ada keadaan singak nikah. Ia paksa hudur, taklif. Dak masa kira abang dikit mon lopak engak kau tempat nak solat, engak boleh apa saya baca. Mon dari awal tak bisa khusyuk sampai akhir tak bisa khudu, tak bisa hudur. Minimal dalam Fatihah apa khusyuk apa hadir Gusti Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kun kaajunan kau le nyempe, kun kaajunan kau le nyon. Ni pun minimal pun. Jadi kelas aku lebih mancing dengan ni kaki nakin paksa. Adapun para aulia, para nabi, orang-orang sesemak ke Gusti Allah tak ada tek solat, luar solat atene takok ke pangeran. Luar solat atene pun zikir ke Gusti Allah. Ku lebih sampean cerek dalam solat belok. Pokok. Jadi luar solat. Dalam solat dia banyak lupa. Dalam solat dia pun banyak pun singgalantur. Nyar-ngelanyar dalam solat. Apa boleh luar solat? Ngawur bitau usah solat. Para nabi tak ada tek solat pun nabi tak usah solat. Karena kanjeng Nabi ini keingat dekat Gusti Allah setiap saat. Tak pernah rasanya kanjeng Nabi ini lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula ban panjenengan tak mungkin bisa mencapai wusul dekat Allah kecuali kalau ban tariqah. Jalan sebisa mendepak kula ban panjenengan dekat Gusti Allah. Jalan sebisa mengkhusyuk, bisa membuat hadir ati kula panjenengan tak mungkin kecuali kalau ban tariqah. Apa tariqana? Naflul a'malul zahirah ma'a takallufil hudur ma'allah. Melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sewajib atau sunnah. Sewajib bagus, apa boleh bagus kalaban sunnah, qabliyah ba'diyah, duha tekad 2 rakaat, tahajud tekad 2 rakaat, witir. Nikah amal-amal sunnah, amal zahir. Ben paksa untuk hudur, ben hanya mujarrad di amal, ben hanya sekedar beramal, tapi ada hudur dalam hati kul mancinengan. Nikah berarti ada ruh. Adanya ben amal ibadah sehingga ini kemun ada pengagungan dekat Allah Subhanahu wa taala. Dari mun beda orang dalam hati nekele ampun beda hadir Gusti Allah dalam ngalakonin salat dalam ngalakonin amal sebagus. Fa in wadhabtah mungko lamun ngelanggengaken sapa sira muwadhabah terus menerus ala hadza ing atase ikilah hudur, terus menerus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam ati, bukan hanya sekedar dalam salat, khusus dalam salat. Harus paksa kaulaban panjenengan untuk hudur dalam ati. Nanging saumpamana terus menerus muwadhabah ngelanggengake dalam ate kaul manjenengan engki paneka menghadirkan ate dalam ate kau menghadirkan Allah dalam ate kaul manjenengan setiap saat terus menerus ghasyyatka mongko bakal nungkepi ka ing sira apa anwarul qurub pira-pira cahayane cedhek wa fadat lan dadi luber alika ing atase sira apa ulumul ma'rifati pira-pira ilmu ni ma'rifat. Seandainya ate kaulaban panjenengan terus menerus muwadhabah tak buambu berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam ate, ghasyiyatka anwarul ghurub wa fadat alika ulumul ma'rifah, maka niscaya cahaya-cahayana semak ka Gusti Allah bakal nampak dalam ati kaulaban panjenengan. Seandainya ning dalam ati ni selalu menghadirkan Gusti Allah, maka niscaya dalam ati kaulaban panjenengan bakal banyak bakal amber. Apa sebekal amber? Anwarul ghurub, cahaya-cahaya semak dekat Allah Subhanahu wa taala, ben bekal amber ulumul ma'rifah, ilmu-ilmu kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Kula bisa sampeyan tak kenal ke pangeran, Pak. Buktena banyak maksiat. Kula bisa sampeyan tak kenal dekat aku Gusti Allah. Buktena banyak lupa. Cek saking aku lebih sampeyan kenal ke Gusti Allah, tak mungkin maksiat dekat Gusti Allah.
Cak saking kula pun panjenengan ni ka oneng dekat ka agungna Gusti Allah, tak mungkin pun panjenengan ngelopaki dekat ka agungna Gusti Allah. Anak si oneng dekat reng tua tak bakal ngelangaki bela sereng tua ka anak. Santre sa oneng perjuang na guru, santre kele tak bakal ngelopaki perjuang na guru. Katipun panapa mun Gusti Allah Subhanahu wa taala sabri rezeki, sabri iman, sabri Islam, sabri sehat wal afiat, sabri macam-macam apa ni kesaja esena alam ben esena. Ki mampu ka kaul manjenengan maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati kaul manjenengan ampun menghadiraki sing nikah, pasti kaul manjenengan bekal oleh dua anwarul gurub. Engki paneka cahaya-cahaya semak dekat Gusti Allah berbekal oleh luberan-luberan ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono fadat ghasyiatka wa fadat alaika yukbilu mongko bisa madhep apa qalbuka ati sira madhep alallahi ing atase Gusti Allah bi kulliyatihi kelawan sekabehane galep. Mun kaula panjenengan bisa menghadirkan engki paneka kaagungna Gusti Allah di dalam ati kaula panjenengan, maka niscaya kaula panjenengan bekal selalu ngedep dekat Gusti Allah bi kulliyatihi kelawan sekabehane ati enten tak ro saparo tak cunno-cuni. Mun bojona sosai ngak ka pangeran, mun bojona ruwet ngak ka pangeran, enten tak dentek bekto. Mun ning masjid ngak ka Gusti Allah, mun ning langgar ngak ka Gusti Allah. La, tak dentek bekto, tak dentek tempat mun hari Jumat ngak ka pangeran. Mun hari Ahad maksiat. Mun bode masjid ngak ka Gusti Allah, bode lapangan maksiat. La. Ketika kul panjenengan mampu inda dzalik menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, bekal ulia pan berempan cahaya na semak, bekal ulia luberan ilmu ma'rifat, yukbilu qalbuka 'ala Allah bi kulliyatihi, maka ate kul panjenengan bekal selalu ngedep dekat Gusti Allah bi kulliyatihi kelaban sekapina enten tak cunno-cuni tak teng kedeteng. Wa yasiru lan tati apa al huduru hadir ma'allahi sertane Gusti Allah Subhanahu wa taala sajiyatan iku tati wata lahu maring siman wa khuluqan lan tati akhlak tati pakarti rasikhon kang tumancep. Mun selalu kula panjenengan berusaha menghadirkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun sekone demi sekone sifat sing ini bakal dadi betak. Orang mau tak paksa, kula bisa sampeyan iki kelas paksaan. Orang ini tak moro langsung mato aroko pak. Aroko ini tak langsung moro nyaman, abeto, kepelangan. Keng karena paksa, akhirnya nyaman aroko. Muntah aroko tak nyaman. Kan seneka ini. Orang ini kan gula bisa ini kelas saya paksa. Orang ini tak moro langsung. Karena kene ini tak moro langsung makan nasi, bubur, tulong, paksa. Tale entanang. Paksa bimbun tulung bi gedeng lambat laun akhirnya tiba tak sarapan tibi ngenom tibi paksa kada kuli bisa menek mun paksa sampai tua kebadan kadaria sampai tua ngerasa aki nikmat ibadah ke Gusti Allah sampai tua sampai bila terus kebadan kuli bisa menek nikah. Kula bisa menika terus terang mun kula ki ngrasaki ka nikmat tak maksiat Pak, kita ngrasaki nikmat ibadah Pak mun kula. Belajar sing nikah, paksa, taklif karena kelas kula ben panjenengan nika kelas paksaan. Mun teh paksa terus Pak tak bojong sunnah. Mun teh paksa tak baca Quran, mun teh paksa tak salat berjamaah. Kelas kula sampeyan nika kelas paksaan. Mula paksa dalam mendeki sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan, maka insyaallah bekal dadi betek mun tak maca Quran tak nyaman, mun tak salat berjamaah tak sae, mun tak ngaji tak nyaman. Wa khuluqan rasikhan ben bekal dadi akhlak si mantep. Oleh karena itu kula ben panjenengan apa lo ngabi sapa bae bi pejabat pancet tak berubah atena.
Apa long bi reng soki, tak berubah apa sebab atin selalu bereng bi Allah se maha soki. Apa long bi pejabat tak kuli atina, tak takut, tak ada remak. Karena apa? Karena atina ampun selalu se maha agung Allah Subhanahu wa taala sehingga tak tertarik kalaban jabatan, tak tertarik kalaban iming-iming kalaban dunya ben lain. Neka ketika aku manjenengan saumpama butuh ka orang, butuh bantuan ka orang, kita tetap ngarepake bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pateh butuh ke bantuan manusia. Aneka mulai jadi betak. Mulai jadi betak daripada orang-orang yang enggak nikah. Apa? Tak langsung senikah. Paksa. Maka insyaallah ateh lamun hadir ma Allah, hadir kalaban ngarsanepan Allah Subhanahu wa taala, maka tak bakal berubah ateh nikah. Apalong bi reng soki mesem. Bolong bi pejabat seneng sehingga cantro ya lemah. Apalong bi reng tadi mencap atena tak kenceng, tak semangat. Arab kita berubah cek saking ate kulit sampai nikah. Apolong di Gusti Allah menghadirkan kagum Gusti Allah tak butuh. Tak butuh ya lem. Ada carana lakonin perintah Gusti Allah, jauhin larang Gusti Allah, tambah naflul a'malil zahirah ma'atakallufil huduri ma'allah. Lakonin sunnah-sunnah ben maksa untuk menghadirkan ateh kaula ben panjenengan takok dekat Allah Subhanahu wa taala. Termoga sakone detail mesti manfaat. Nika kula grimesan saung kula. Cuma ada bajana bapa. Nika kitab saya yaci tining almarhum aba kaula. Kaula cuma karena rosaki. Saya yoba tak saya. Saung kuning tingkatan benih tingkatan betul kaula. Colok kau lebih nangkana speaker cuma mendepak ke panjenengan. Niat pada belajar, pada terus jadi orang yang selamat dunia akhirat insyaallah. Wa rubbama lam taqdir alaihi, mun tak mampu Ustaz. Tak mampu keadaan saya enggak nikah. Beja apa engak, beja apa lupa, beja apa takut, beja apa bengal. Pertemuan sebekal datang insyaallah. Termoga tidak ilmu manfaat. Para lancang umur syah wal afiat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa rubbama lam taqdir alaihi wallahu a'lam bis-shawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.